Set reciklaža već 8 godina pomaže sugrađanima da se oslobode starog električnog i elektronskog otpada. Za šporete, frižidere, zamrzivače i ostale uređaje koji se recikliraju dobija se novac bilo da ekipa izađe na teren ili da se uređaji donesu u set reciklažu. Naše postrojenje se nalazi u Beogradu, poslujemo na 3 lokacije, ali sakupljanjem i transportom otpada bavimo se po celoj Srbiji. Ono što je značajno za nas jeste da mi se trudimo da podignemo nivo svesti o značaju reciklaži kao najznačajnijem vidu zaštite životne sredine. Tokom našeg višegodišnjeg poslovanja realizovali smo različite akcije i saradnje kako sa fizičkim licima, tako i sa pravnim licima. Sa građanstvom, nadam se da su poznate naše akcije Keš za treš, Staro za novo, Otpad za život i još mnoge druge. Set reciklaža svake godine ulaže u svoja postrojenja. Tu su najnovije mašine i otpad se reciklira na savremen način. Naš primarni cilj jeste unapređenje kako svog poslovanja, tako uticaj na naše korisnike i podugovarače da unapređuju svoj odnos prema životnoj sredini i naravno prema upravljanju otpadom. U toku je instalacija novog postrojenja za tretman elektronskog i električnog otpada. Nadamo se da će biti završeno sredinom 2016. godine. Imamo dobru osnovu i idemo ka unapređenju našeg poslovanja. Za Beograđane tu je akcija Keš za treš, za one koji žive u drugim mestima Keš karavan. Sve informacije građani mogu da dobiju na 0800 250 000.